Mukaririeti wa Nyamita Kimathi Munjure na thirite na ndia kiuria ngavana wa Meru Kawira Mwangaza na CS Mithika Linturi kuthiria mpatho cio na kuwatanira. Munjure uwite kire thirikari nthiru CS Munya na kirito murungu ba kurea kuwatanira uteweti na mbere Meru yethire kiona kulukina urite CS Linturi kolele mirandi ire kwamite muno ntere chiembe ndirakiruria mirandi ingi ya kithirikari kenda karibu bona witi na mbere. Antone Kathenya aina chionkuluki. Kagita kala kwithirito kionekana kwina mpatho katika gavana wa Meru Kawira Mwangaza na waziri wa urimi Mithika Linturi mwikarito kemakende bamira kumanya mbene takonyamita Kimathi Munjuri lewa lugwa kwino bataru munene wa kuthirwa kwina walaniria katika tongore babairi kenda gutigira arimi mono bala bamira batikwinyereka kumana mpatho ino na kwa gatungata bula babaterie ya kiama batwe twenda muno kwithira kwina rwaria ate ka waziri na ngavana nontu kukethira kwina inya muno na no kuona ikatutara project ikuite kuma 2020 na ikuite nontu bwankucha kwithira kutina kweleano ate ka ministry ya kilimo kana national government na county government. Munjuri lugari mina na biashara bamira ni bainyilikile kwa bere mono kagitakala kwa na nkusanyo taino katika gavana wa ukabere kiraito murungi na waziri wa urimi kagitakau Peter Munya miradi menene ile ya mbele tue ekitika kwa mite katugwira madam kwa eteyo twende itugumenya agriculture in devolved function na ibu onto batu twekiama tukuria waziri itukuona mako dhenera yonde na opportunity ira yonde twatere kuma 2020 mwaka 2022 miaka ethatu rira kware na nkucha ninene ate kakiraito na Munya omwe minister ongia governor twata opportunity nene muno tutikwenda ringi ngai atwete kanya karatwete twendelea na nkucha ni Gavana gavana ni mama urieni ora tumba kuwatanira turekane na mantu maingi mwikari tujwa Nyamita hamwe no gunia ulitongora bagi siasa gutigira siasa ino jampatho ite gutonya merani na maendeleo kirori mbaki meragiki ni makuthina mbele na batu ora tukua twekiama ne ati tutekwenda mantu ya miraya ya ukumanwa na nkucha ni ire kuo ate katongeria betu tafadhali wenda kuendelea no kuchania endelee kuchania lakini tu ya kwariria mantu amira twethire twi amwe no kumbe kantu bangi to kuona ibaringa siasa Raila naringa siasa Ruto aringa siasa lakini kwa Raila ito kuona kueta maendeleo tafadhali kinyatwe ndene mira waziri na Kawira katoritanirie ngwe kenda tumba kuona mira te crop yengi mira special nontu otena akonge wiba gwandu niene msima oeta okethira ndemwe ne wetekeria ento ndenge ne okerea nao kagita Munjuri na thitinambe na kulia gavana wa county ya Meru Kawira Mwangaza gutigira rimi bamira ni bakugwata mbaru ni thirikari yae otabolia akugwata mbaru ikundi bingi kere county no na ukibwithia project iro kubwithia kinyatwe waturikana antu mamira to special class ekwenda attention ya county government na kuwatwa njara ito kuona no kwa na cheki no kwa na project no ku support ngekoro kinya batwe twi ngekoro twi youth na twi kinya arume na twi ichodra na vieto kinya twe katwe tukarende tumbe kuona keki ya ngavana ni mama na kagita kalia waziri Mithika Linturi akethirwa kirugure thoko jamira na boka thumba muthenyo aro kaunti ya Meru Munjuri ne musokeretie nkatho na kumuletigire kagita gaka ne kurutha ndionga kire miradi ingi irethirite kwa mite kwa kagita kanene na gutigiro na ene gukirua ntuko jejete hatukua iyo spindi ira tukwenda mantu yetu ya miaka ethatu project ira chieke Mira revitalization project era yari ya Mira task force report implementation technical team ni chiaririo kwa kuma mwaka 2020 na katu kuibo ya kithirikari kwithira project hiyo itiombite uchokerua tukwenda kwirigira muno ni kendi ungeku thayo ete Mira kipao mbele areva tukwithireri tafadhali eta case project tionde eyera tera launch project hiyo iteria au wone project ire kimongoro ni otuthanie enama nderone wone rui
rora rwenjirwe nao wone obwo ni lavie kubikunda uaruo katuwe na twe very sure doko Djibouti eke ya kuona kanywa ka President Ruto kidogo, hiyo soko tumeipata. Toke ya kuona kanywa ka President Ruto ke manto yetu ya regesa, hiyo soko tumepata. Tokoona kidogo kanywa ka President ke manto yetu ya DRC, hiyo soko tumepata. Au niyo tukienda muno President ya hukumira nonto manto ya maingi ya soko hii ya kuenda uhusiano bo ante kwa ante. Kuma mji munene wa Nairobi, Mbeta Antony, Rangi wa Kathenya.